Таттылығын қарбалағар бүтін дөйдүрдінен белетінер шахтер күнігерін Аллах ұлыған тәрәхін болан аста. Манна төрдонтан тақса сылылелер чоғу қостуыр төлін карьер елінеңер ұлыстыр қачыр ұлыған солтылақ. Иделі ақтар біраханиктергер тухаян қарбалақ нехелегер Саха Республикатын промышленностка министрі Андрей Панов үлеләді. Шахтерский труд, конечно, горняцкий труд достаточно тяжелый труд. Требует самоотверженности, требует подготовки, знаний, требует соответствующих навыков. Приятно, что вы, как я вот сейчас смотрю, да, на природе отдыхаете, умеете не только хорошо работать, но и хорошо отдыхать. Карбалах чок костур карьера таттылугун бейтнере болбакка каздалугу катчен олорор. Онон төлөн акционерный общество республикага ураты солталах терилтенен агыллар. Бүгүнгү көрүлөх күннергер улус жахалтатын атыттан бахалык солбиячта Николай Унаров агырдатын тирерте этенне бастың үлэхеттерге мактал суруктары туттартаата. Бары билер бу курдук бу кендики сылларга карьер үлете сүрдәгән үлете кеңен бахарар чого объема улатан ихер перспектива иннекеттүгер бар. Карьер сайдар кыакта. Сайдар кыакка бары төрөттер бары баллар. Төлөн акционерный общество 1967 сылга териллягыттан төрдөнтан такса сыл тиген быспакка күн бүгүнгө дылы тахарлактык үлелән келле. Биллен турар харбалак олоктоктора бука бары кен туттар терилтелере. Үрүләк күннәргә рүтүе тылата калбет нехелек баһалыга Владимир Аржаков дирим макталын билләрдә. Этенне бу сылга нехелек жаһалтата төлөн акционерный обществоны кытта сөбүлән төһәрсен, энникитен ыкса севәстәхтик үлелектәхтерин бар жоңга ehitнәрдә. Нарын кере беректаган мавут үдүгәр кылаксын биһиги белетир браханник бит. Биһи нехелеккә хүдә кәтәһиләх. Ул эбет төлөн акционерный общество харбала угылны разрия биһиги нехелеккә булбата бүтүн республикага, улуска ураты холталак терилте булар. Онда билдән турар бу терилтене камнатар, бу терилтене үлелетер. Бу эһиги болагат коллектив рабочийдаттан хагалан инженерно-технический үлеттерге тия. Бу курдук бүтүн дөйдүрдүнөн белетенер шахтер күнө төлөн терилтелехеттергер олус сергехтик умнулуаттык болан аста. Ольга Тарабукина, Николай Алексеев, Саха телевидениете, Татта.